Wude me shwale nial deng nial jana kuar mitirei wich ka South Sudan nial deng nial e wud jane jaledere kumaka jaw ku kona linga ka kwide nial deng nial cha dore gwadana ndishie mana tiketin ka juba gaat ke shegde ki jidwara dial cha dorien chaja kana kume jen South Sudan veteran politician ke senior spelling figure cha dore chaja kan kabom gwada chalke Amarat residential area ka jom chalat gwazame wan nial den nial point de shetere wish ke juba gwada danan wa chimane wa ka tukratin dor danan cha kame kume jana wa cha jen shawuka Nairobi gwad mi shawutin wa jan gwada danan lo chimane lo ka lo tukre duel biya kamal gwasme ka Nuer online TV channel and wale banarwacha ka just one telat korodian re wacha ka South Sudan banarwacha ka tin kon telat korodian anda mandun shang kon nyak and wale shang ka woldish ka pai bangwan ron kina dangro wit jan dangro wit dich banaro dan update ka tungwan telat korodian kan kono ni am gor jen wo ba topic danan cha nywa ya kele won kui wut kaman cha che manne cha ka yorar dor dan tiketin ci kona ngai ka kor gwa se dan e shewe ci kon dia la ngajen go cha nueri ne cha dulken cha ko doriken cha tekken cha ka dak no ci kona nen medan chane jala no ramedan e let medan e dong shebol mel jaram danen e Minister of Justice dioja ki jaram dan dong tek ngot so cha dor nuare ki net la kwar re nuare ba la kwar ka kume tila nuare cha dor ken cha kamach chan na me gwi ken am den bana ko ka le dien shet ka jowon channeling no won ni al deng ni al jen cha Nairobi shewo ka Nairobi gwada cha otenon cha family de cha vamping ka juba shi kume marwai ke kiir mi yadit kana bol mel ci globen no ci kan ci man tinte dor tinte duel ci kan ga tokrar men kunal right tin jene wa tele warga me cha kam jidware no cha tungnaka do bdana wojke ke je re duel anyok kwai ke je no endwar me president Salva Kiir mi yadit take a decision ko ben yal deng yal baje wujre duare ne to wantem re wi ka South Sudan men jangai keneno nyal deng yal wo ke jedi kan yal pone she ordinary politician again agadut comedit un Michelle William Deng Nyal one of the South Sudan most respected historical figure ka political pioneer ba and with the chalke William Deng Nyal la gwan wutum kwal chol Nyal Deng Nyal ne and Nyal point ba ramngai ka tada nen tekeje wa chagu jeno man chalat ko barami mum la kwer michi on your absent ba ji lo wuch wa be jelong Nyal Deng Nyal generam kel mila chief negotiator ka comprehensive peace agreement dan chalat ngai koneke alame ba independent ba ko jike 2011 wa generam kel ka ne ti chilet ka comprehensive peace agreement me ba South Sudan ba ko jike je ki do be dan be South Sudan be independent be ko jike je generamimo mala to gonten kontin lat kamalatin la negotiation between government and SPLMIO teten baram kel mala jalat lo mi shika dial ko latke kam kum SPLIO kana kum kirmi yadi da wala teten so Nyal Deng Nyal la lede long ke lede cheja gorno de which dara dak lo wajen a peacemaker ko ramete ka negotiation team nakaje kaman gwa dan lede
ci nyal den nyal ci jojo no rami mo mi cha dora cha nyoko mi cha jakan ka rami public figure kaniti konti la malla kalat cha luaga lonka kuma spela yo ka cha luaga bo kum kirmi yadit ko bi mal baditen ka jom charat gwaseme awado budaran dong wo ke jidwar dio je gwe ke jeno chi dong chi ta dan gwe ke jengo dong dara o dong che jen gwa kadulin ko la dul kume wadi go je a political crackdown within the SPLM ruling elites alogo jengo a politic dio je mi chod lad within kum kirmi yadit karwade nona ko mi shete na men wo ba dor ba ja kan kume ka jino jira mo la figure mi ngaike wana meni jaga jena wa chaje wo chaje jo jore de jendo bdana joy keja so en mi shete na me ram chit ken yal den nyal mi chitik de che lat ko besos dan be jaga jagwa de family de jelo yorar no re dwar gwa dan teten anyong na me mulat ko na me Fadi gujen go ye dung nyal den nyal karwade o te ne te ngwan te similar case chapen keke ne te mo chichuch te nanga dorken de kon chulara no kanwere badude me mi chal nyal den nyal jenengu wujanga badawa te tere te gol te ketina wa kir joja keke ne te la peace negotiator kan ne ti chiletbo along ko le la to no mi chiram tera mudin mi cheliu no shede me chitwo ka general kel kan Nuer mi cha chi man cha galo yorar dor dan tigtin no jeno mi chiken ken all this key figure ka government mudong chi jien chi liu no ka dong teje dua te dor dan la dor kume ke dor dan cha kami kume no won den ba ka lo jojrar ko chitelbang so ba ta ye chilet ke je long ba je forget just like that na mudara mugwa na mene mijek kashi mugwa ka kume kirmi yadi no bran bi baran ba much yo mi chate ka ter ka ku politika ki don te jelu bi gorno bi je yorar dor dana tete na mijek long mi shodo lot so chagwa ko de mi chene ma dar to kanetin kontin don lat ka goy chana jo me chana jeling no bana kulo kala rodin na me riek mi chitwok twoga rei which do kolaro twoga ka Libya en Libya gwada twoga tinone twoga gwami mo ngai kon ne tungwala kan ka Libya ka kwiko brand bo te tigmo gwa and all that chala do che take families kene chijien ne roji jien chiko ke Libya ne toni taga tikatin then she ne ri shop ke ndi de kel she ke liu re yieer kane de toni ke Sudanese ne jendi de kel ti chiri hare yieer ke Libya ti chi ye ken chi ka bat chi ka muaa gwa mi mo kane jen kan kana wokan ka dora shal ke Europe so chiri ga mo che ko jak no mishit kana me do bu ka Europe jeka a chang chaji mojba kaman chal ke base ke de kolarno jaka de laran kula twar ka jere yieer a chang chaji le lat point ba ngode la yieer la jannaka so ne jendi jude kel kane iti shiliu no doran shal ke Libya ka kan ke Sudanis kan jien kare which ka Sudan ke re Khartoum Siri ka Sudan chiga jien lo kan ke Europe chede mangai kon diara no Sudan chadak to kor tegitin jine de ti cha tek dien no chaja badno no ne ti ke ne de jandang die jude kel ti shiliu ke de shanak so jo me dar gwa no de yana ngachen woje wuka Libya yi chagwa no ne dial konde la wuce ga South Sudanese ten jal na wona ka gan wore konde la jal wona ala yera mo yir mi jek min nang na shang dara gwano de konti ka ngach kuma dan le rode
mi jaga long na mo gwa o de ne dial de kan te kan ngai tin no yearly bia china de ko je ngai kone to kon ne ngwala jen wo kan ke libya so la ran la we bo we no we take we jager of course jal de jal ka kot de jal guaba ko te ne to ngwana we but problem mi cho talk jen unreversible alarke chaja de long ka mariet keje no ba je rid no ya mala te tin kiram mo point de ya pol mi che jo jigre yir ala yir ndanen ke si ndanen kunale jal keje en year di de money ke bar ala pika sikan tika piu year quantity ala pick here sika piu so bat ke nile ke baro ano piken ka pidi jack ano ken piken atone mi che togan go chipenten ken piu then bikane ko kala kana doing pin ko ka piu kada ka sika piu to normal latine alo de ka point de kan lelbo de kan yar so mi janten ko kada la jawe ja ka chude jipin then ka piu koike then be inak from there jen do badana liuna ka jelong chang chi ko drone la larke ko zan jente ka mang mi de long mo ne yal chi mang mi tot mang mon mi che chup cho won ka 2 meter ke 3 meter ka bara nyal then la na la ka shwa mo le pin ajen me ne yene ka mi chit ka na me report ko nen so men talk te ka tena mana gat kana mane aring me bej mi jakalong gore jan wor china chicken dew ko dob libya chiran je dew den let doran no den tin kon let kon ngade kon kalat ko tin walat ba ku jimi ba ka te bej long ba shiga tiak so jo me dera gwano de kon nga cha kam dan le rode gwasa me shana me rocha ke mendan le rode ka Dr. Riek Machar kenyam bukon dia la ngajin wone ne Riek Machar chaja yen kana nei ko kiene tungwan de yen shoot kendin nen gwadman so ne diti kana di chayen kel ke Dr. Riek Machar kana kona bana ngwalok ramanyam Dr. Riek Machar tendurgon ramrode Mr. Port Council Ramadiodien Lieutenant General Gabriel Doblam Ramangwandien Gwasamani Mam Mr. Mam Paldor Ramadiodien Mr. Gadwish Lampoch Ramabakalian Brigadier General Camilo Gan Michael Ramabarodien Mr. Mading Riek Yak Raman Badagdien Mr. Dominic Gat Gok Riek Kaneti tit nen yen gatini kanetin kontin terete jian ka ba lukten cha cha ka ken wote ken gatet ke mi choda lat ka nasir so mishit kana me bu kon dia la ngaje no ne kum kirme yadit cha gore jen go te ka mal me deben ko gane dia la kon cha yen by the way kan ide kon la Nuer ko kan Nueri che gu jeno the only way en ba ko wikeje o be ka yen ai kono no na mi yan karana gwantero mi che ji yen ngede no ramo moni be ji dil gorno be ji bat e ja gorno dong be ji pelika ke dong dara tok dara jelat ko nge ja gwan go mele de la tok ano chi chong but be je lat anyhow so rami chit kana mo no mi bat chondu ke bat de medana de lat cha ja chwal ke ramo go la chwal ke ramo mo ramo jak ko jen che chondu jabungun eno ketele mu gamba lat so jen milaro den tama katin kon lat karodien mugi konten tuogan tama re wicha ka South Sudan Dr. Riek Machar ram kel kanetin konten na jeno de mal derben chala de longo korun to wano bi mal beben duno kel mi cha jai kir ma yadi jai Dr. Riek Machar no Riek Machar dunde democracy wal medane gorkana wala wude shalka me Dr. John Garang dictatorship alo janade na right kamala chalo ram kel jen bitaka boma ki bitaka long jen kore dane tere Riek Machar dunde mishala self determination gore jeno de rande ro de long karware de which der tika mal de en rande let no der ngajen wo nga jen kulete ko ba South Sudan ba je kone ano en je South Sudan kana je ke tika ro to ngwalong tingai kono no tuong ne siang kam kware kontin la kwar South Sudan to ka ne ka gwase dan ti rol ti ka to ke tene de ngwalong ba ti ye ken ti ka batare ko re kono lat korodian so cause ta jeng ne bang kum cha jong na jang genen shengna man kana ter ka
kana beter ka bom ba ko le je ka bom ko de ko na gujeno jeka South Sudan ke independent through process ne ti chalat kam process ta cho to ko jeka ka kore na kam South Sudanese Caribbean ko te ne de la kwa ke jalap and then bina buga le tiai beteradian belgian ba gwada ne jalam tin ko borokulo gur match kan de ko ken kon bo korbe ko ter ke je yo mi che ko nyoko ben lunyare yo bo ko be nyoko be tiai and then berodo be nyoko ten go be nyin ke ngade ke kum Sudan yen do be dan kwa me ko ale je ke ko tel gwam de me de kan je ke je so mi che ko jeno chari ko long den be nyolo ke reje mo borokulo no match be barar ka ke so ko dia la to ka struggle it chika wotin ke chikan struggle ke je on the way chi dakring machar you know che korungwan che kater che wona ko dara la kwer men me cha lo go wudi chal ga me John Garing da ma bier ko generami mo ko struggle long ba en John Garing da ma bier gore jen wo dara kuma dara jarwa jala Sudan chi South Sudan go ni South Sudan no and South Sudan gor kene kwade dan chale South Sudan kataya dan gor ge ko gor jeno jaram dan buruich dilo de ka kuje mon me chi dareng ma char chale bena larami mo mela gor kanga ja gwara long and then show go jeno chicken billet kel do bran che gor ge jenge jen reng ma char nga ja gwar so de reng ma char der wa ka dan mala chong der ja gor cho reng ma char chu sideline che gor no tem de reng ma char lat ke jen gwa sedan so en mishit kana mon gwa se men bare nga jeno odi anta dana yen ke reng macharar wala cha yen lora bang yen ke je no ke jen the same way dan e lokir mi yadide tera mede yen nyir ke karundial no to gona ke jen 1983 beneke 1991 e be korbu kulu to goje gwade che jang che nyentin ka Nuer cha blar no ka jang bat ke denya jaji kuli twisted kum madana roi ke John Garing da mabir ano reng machar aramimo mi logo binamat kering machar cheteng wanung chakalat eno baso Sudan bajelat benega CPA ke this peace agreement elat kere which ka Nairobi ti dialati chalet tenalong dob dan ledeje me gore self determination but ne ko ken charge gor eno bi na bigu kule chongo gwa role dana shi to me be korbo kula to gaje mu ko jangle la ta me ron kit kele kul bangon jen mangon kele shane nak cigen war na galong bado chin war cigen ngwan cigen karom so ken tam mu ko kon ban gajen ta me charing ma char chaje yene kene dia la kon inte ka kel ka kuma SPLIO ne dang bada ga ti kene ti chop ka kurtin kon inte ka blue house enta mare wicha ka South Sudan la dakma char ela shiane keli chelat ko be South Sudan be deliberate be jakalor kanetin kon yar kaja no jene kuyena nen me chela do borodo chung me chikir mi yadit no cha dop cha jabai ko gujen jeno ba kwa ko ba chamne ka ba kwale ka ba lutne ka me che chugu jeno no mo chen do bona niam gaje kalwe ka kir mi yadit en dakramachar ano chukim yadit chojelo choche goro no be first by president Dr. Machar baja kapin kan yal kan all the cabinet me chireng Machar la no okay kiran tam ko cha dop cha jabai en boro de chunga la kwer no chia meda na shala dan point de kim yadit ya yunen jo koryo you talk 2013 kan ideal ne te chu target kan wore ya chunen bon go shala na television no the 1991 will not repeat itself rewika South Sudan banatin kontin dong cha kor cha tok no ba kana kajana jana mandanan to kor ka dwala ko che ma char chela no baro de chunga langu ala kwer so that's where the thing pul mo dien mu kuje mi de la no shiring ma char chelat no ka chu door to door na kanir ko lan wari rei wuce ka juba chana dialti chana kanen ka gwate da and wale the same thing happen and will be kir ma yadit ka korge me charon cha 2018 cha peace agreement cha ta inkaje ka 2016 me chi kor me cha to kam reng ma chara nyoken point de kir ma yadit me jel reng ma char ke de indi chop ke kidru kudyok no de indi toro long chicken kore kan de long but anyway to mi chen mona son kore da ni kon ne reng ma charo do bare which and then cho yen ka South Africa me chero do rit 2018 loy kene jog wachi en lar mo lunya jog ko cha guje no tel mal mu gui kene mal e dana gui kene no dong de mal dar bin gaje kan wo ka do be dana gui kene je ti weche wo ka umar wala
and yet chwanyo muloy ke jok chu 2018 peace agreement chu ko beto kan charges and tem mukon ban kata me che beto je 2025 kwana right ke me pan ke je shiro lat yang ma charge te garun che te first dang bakare ti jen first dang bakel tere ti jen tel ram right ke tele communication with the outside world charge block away so tel me la road so ngum chi yang ma charalat che biet bo tel me chalat ngay jen go na me yen mi mom mi bro da kap chon ko che be jen there will be a time we could talk the reality no shuring machar choro da shugu jen wo jen balara mimo bibet beliebe menimi tikir ponde chamanda nan gujen wo dara lat te jalap chenta moray na yiko ngaje no tikir mi yadit no che gor no bireng machar ba ko nanga court ka korga mi chicken all the evidence in gor ken no dong cha chireng machar ka bo porge jaga te jen no chagar yale kan ajen ku ne na temen wo tikir ponde cheden diala kontin guje la evidence chagar ro kan dial and then chene dang badek ti che gor no baga kamrar ka berik diala kon la ro baga yor widian ka jo dan bana kullen gwasme judges ni te chop ko kori baro sharon realika ka different continent na including Africa kan ne diala kontin be win ti dit goal ko ken lat ken wode kan chonke rek machar la ne kon chal ke defense lawyer charen realika lo kan te bi chonkel ke Dr. Machar chungan kel ke Dr. Machar ko kan ngai ken gwan wo mandana lat ke kirm yadi ti chong kan che chong so ko kujamo ring machar ram model war ka de dialati ni ko jen tel dor mi shala jen mugen no gor kan ode kan chon ke ring machar ga ja cikan war ga me ne ka gwade dan chana yunen cikan gorpan minyu da gwan wo kane cike jek kane dial kon tere ti jen kane de toni kane tin kontin tin cha yen lora bang ka dur mi kan lat kel ke Dr. Machar no ngai ke je toga no men cha yering machar chi chong ana ran ngai jere wi ke so Sudan aka chang wara chu ke je kereng machar kan de kontila ne kirmi yadit kine de cha kwan ala defense lawyer chu ko right kereng machar chi kereng machar je ko we gwa ka chang wal jog ba ka pai bang waron kin dang ro jan dang ro wi di no shu ka nyoko mijen kan all the defense lawyer tin kokien dio ja shiga kan ne to kor the baro the to but kan it goal te kokien in content which ten chare alaka shu ga jek wa shi ko je kan ne dang wan kokien chicken ga visit gwa dan te tin rei gwa dan cha yen tin ne wan no ko ne dial kan ne dang badak alo shi ga je ne dang ngwan ke gan ma cha diej kan ne dang dokun ko kiana teme kan je ka but kan they are on the way ko bi kan ne to bi kan ga je ki bi ga je ka so mi shit kan me de ko ne je no ne Dr. Machar anu rami mo ngai ke ne dia ngai ke je but then police accusation sha no ga kwida me ka do budanan gwi kan je no de ka ring ma cha de kan yen ka duob chikari alekaje no sha jelling up ke ne ko la Nuer waya mi ko je ne Nuer kana kwi 2013 mulo na jogo 2013 bane ngaje no ponya kirm ya de Ramadan ende ti kaliya e dane shana che kana gaje re which ka juba ibara ina murai ko ne tana ko dio ga jen wo ba kirm ya di baje ti ta de be pelba no shiram ba pelba na me mede yana ngaje no mone kane dial kontin cha yen tadine cha ka be yen lora bang e kwa ka ling up kam dong chicken tin point de ki jen Ramadan and de laro shin wara che ka masaka ke jen 2025 mene no fire doge dan gwal bo ka tin karen ya la ka teram teje kana min tej by the way ba ko jogo no jen meladimo e mijak korana la ja jo ke no men meladi e mijak but kir kana ne tej ne ka 2013 man wale teram chi kir chi te right now right corner kir mi cha te che cha de jegder ba telegram chi te angu mi cha te keje der la dwal no ye dwal ba do en which andana na te natin rule di alta ke pinkir mi yadit so teram ma de te ni jen kir ba ti jen o jin men ti dwar men ti la de dwar but ko general mi mo mi dong te kane ka dishi chari alakan wo bikana bikan ka torture kel ki bikana la de kel jim nen yana meta ram tije even international community but chicken di te ram tije ken mi yadit do ko la do wona me riek
mugoro de kana address right now so mishit kana me wikejen oba dong be backfire ka kiir cause jin mi chang rada den chang je la ngwang be ben ka jiba right now weekend no ring ma chari jaram dan chi wer shela chi ga evidence kana collect ka ga de tiene ko ne kana kula nak ka nasir tembo kan ka weekend ona me che bo ben ka ko na pele jen go chi korche tuok no ke jen fire pa jogo dan me ba ke pa jog me baring ma char ba kula yen ka ja kana de kan ga bok karen yale wo kan na ga me na gat manag na ke terrorist bo de cholo no ke kan ke terrorist na shejan but kir ma yadit no baroda chakrai karwade sometime lalat kan man ladi to ga jin la to ga jandong chereng ma char che jek reng ma char we willingly ka juba ko ba mal ba jori aleka kana lara jene awa ka bom bo tong mi e biawo gang jugo ne te no jin ko no male bere wi gwadme the international community te contain ngare wuch kana la ram point den wa kana malar jara me dane we ya jugo no bir kane ko kel den chu kana ne ga kel ala kondi ala lingben ring machar a prisoner ray wiki juba right arami chayen so right now bukon ngajenu kir ci gwan mala anyo gwado me mando diana bialing ala ne confidential kg e gat wa ken chaka mo kedwer ji gat ya mo kedwer ala ji e gat intergovernmental authority and development ke ji Africa Union you know no ke ji European Union de consular Africa Union can got this organization wa kan di sha kweder ana ko kan shiga fela la tok akan jagmal ko ba collapse ni akan jako ci mal ci bo woni amuna ko kan mal ti tit kedien mal tang 2018 tit kedien an wala mi se bijojo no shirye ke butwok nika gwado ran ba transitional government ba de chap kane today led longten but kan la jorna kayo that was one thing man yaro de mal darben akuring machar ko tereti jen ka jamana kan ke too slow chikan jel ka pet te ga bet jen gor kan ka la gale la kona go ko moy ga yo ke kam ga yo ko bi lad bugan kula lad ba kon bribed na madara kula gwade de mal darben de justice dartetin teleje ko ngai kona ala queen kwarni de lat ke 2018 sorry ke 2024 de queen kwala ke bat ja passport of course lat ke no reng ma chatetet reng ma char gwe jeno boj bo ne bo ko re la je mo ko tam kana ko la ro ji kan ngre wuch men kir ban no ko je en me dane chalat ko gor jeno bar dial ba implement ba ngot ba ka tuk ba unification of forces ba jelat and then bane ko la refugee ba lo re which ka South Sudan and then from there bana chure mal ka do ma gwana jen che do ma je but ken kir mishirna mo ken jalalet ana che guje no bela we out ba mal ba je yar ajen menen yana tama shujna ka te correct ti to ko right tin tama right now kula tene ko bana wore koreme ko jala din la ka jaga yomi wati ke jereng machar mu ken lara je tokto lam balat ke je bijon je no decision ke nyinka bar ka chala no power sharing tete ne ka 2018 peace agreement da na chala lat ka power sharing but jane dialin content ka kuma spla yo pin dakreng machar je kan dialwo a changara matot jen mu ko na ngai ke je tamen go man chalat kir awajen targede ko targene nuere ko kan nuere ka 2018 peace agreement kan o chelar ne jene terambu ga chonkel kanetin kontin la nuere ko ramu muluk en ramu chunke dakrama charkel jin trade ka jami chunke dakrama char chaje gor I will peace prevail mi mo ko ramtien kel ko je mo kerek ko jen era mola nuere kur dial ko la duide ko te yo jene ngok wireng machar chiote ka ring machala Dr. Machar so mi shikana meni gonya dana le ro en tama goin ka mal ba benidi ko onkir
che kulok panyen go jan bala ramadan bu mal be jinong je meng nokor ajem nen yana tama ka penal tirik tiketin rik to ka tin kor ko nen yen ka gwadan tama kwa titin so chike easy thing ka kori ka ke di mana ko de Dr. Machar deje kamrar reti jen de ka bra reti jen ko de mal derben ajen ko la ngajen won tamen o mikir mi yadi wewu ka wonyam ka do bdan gwi jeje ano ben werdi ti wadang badeg di tini en go be ka luk ka ta dana che go ngaje no ken te mo chi kan na ji kan ganak o gade kan wari jen ta dan len ngwaru din ke jen ci o kan e kan dong tel der mi kan lat ko gwandir ka go dan ci do to la ya kapoten ngum kan ka deng Machar ke bene ke 2016 me ci kan ku chat match anyok ji gad ji Africa Union even international community ngum tel mi kan lar gwade dane kwa Nuer kwa ka bom re wi kan nasir kan wulang ngum tel mi kan larten you know so nyu de jen o ken tel justice mediten tel chong mediten antama chong ba joy gwade me mi charing Machar tem cha gor no ba janang ka kodoni banti diala kon lat krodian bana ka ngaj the truth about Kiir mi yadi boko perarsten so dio je bukon diala ngaj mi shirna mone so jo me gor jen wode je nyaga yekel en ban nyo je kel rodien kel hertin konen be please gor no jen bi video ndeti bika nyak ne ko ken ke bika link ka chuje peru jen obab subscribe kan online tv channel ko bi rwande konan lat krodian gwad me bika chwa mala chukuje ban je kel rodien bi atemal